nguhaye ikaze reka twigarukire noneho mu bijyanye n'umutekano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Tayari u Rwanda rukaba rwamaze gushyirwa mu bihugu ngo bya Afurika bitunze drone kabuhariwe z'intambara. Niba mumaze iminsi mwumva ibijyanye n'intambara iri kubera mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari by'umwihariko muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, mwumvise ibijyanye na drone zitwa CH4 ndetse na drone zitwa Wing Longo. Izo ngizo ni drone zikomeye z'indwanyi, bivugwa yuko igihugu cya Kongo kigeze gutunga ndetse n'ubu gikomeje gutumiza, ariko kuri uru rutonde u Rwanda rukaba rwakurikiye Kongo mu bihugu byo muri Afurika ngo rifite cyangwa se rikoresha drone z'inkazi z'intambara. Reka turebe uru ni urutonde rukorwa na bande? Ese uru rutonde abarukora ubundi bo bagendera kuki? Ubundi uru rutonde abarukora baba bahagaze cyangwa se bafite ibihe bihamya? Turenda bimwe mu bihugu byo muri Afurika bivugwa kuri uru rutonde ndetse turebe ngo ibya mbere nibi. Iyi ngiyi ni raporo ya Observatoire de Conflits Futurs, ikaba yarashyize u Rwanda mu bihugu birenga 20 bya Afurika bitunze drone cyangwa se indege nto zitagira abapilote kabuhariwe zikoreshwa mu rugamba. Observatoire de Conflits Futurs ni gahunda y'Abafaransa igamije guha ingabo z'ibihugu bitandukanye ubusesenguzi bwigenga kandi burimo ubuzobere ku bijyanye n'imihindagurikire y'amakimbirane kugeza byibura mu mwaka w'2040. Ikorwa n'urugaga rugizwe n'umuryango witwa Fondation pour la Recherche Stratégique ndetse ku bufatanye n'ikigo cy'Abafaransa gishinzwe imibanire mpuzamahanga FRI. Iyi raporo kandi ifite umutwe ugira uti Les menaces en Afrique subsaharienne l'horizon 2040, cyangwa se ngo ibiteje inkeke Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara mbere byibura y'umwaka 2040. Iyi raporo by'umwihariko ikaba yibanda ku gisa n'ipiganwa ry'ibihugu byo hirya no hino ku isi, ndetse nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Turukiya, Ubufaransa, Irani, Israeli ndetse na Arabia Saudite, ukongeraho Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ukongeraho Ubuhinde n'ibindi byinshi biri mu rwego rwo kugira ijambo rikomeye muri Afurika. Iyi raporo kandi ya Observatoire de Conflits Futurs ikaba igaragaza ko ngo imwe mu maturufu biriya bihugu bikomeje gukoresha kugira ngo byigarurire uyu mugabane wa Afurika ngo ari imikoranire ya gisirikare, aho usanga byinshi muri ibyo bikomeje gushyira ingufu mu gukorana na Afurika mu bucuruzi, by'umwihariko ubucuruzi bw'intwaro, mu gihe ibindi bikomeje gukora iyo byabaga ngo bishinge muri Afurika ibirindiro by'ingabo zabyo, ari nako binahashakira imirimo, bikashakira imirimo imitwe y'abacancuro bakomoka muri ibyo bihugu bitandukanye. Hanyuma rero mu gihe mu bice bimwe na bimwe bya Afurika bikomeje kwiyongeramo amakimbirane, ibihugu bya Afurika ku rundi ruhande rwabyo nabyo bikomeje gushyira imbaraga mu kubaka igisirikare cyabyo no kwigwizaho intwaro zikomeye ndetse n'izoroheje ndetse mu rwego rwo kwirinda. Mu ntwaro rero bimaze igihe byibandaho harimo ikoreshwa za drone z'intambara muri iki gihe ziri mu buryo bugezweho bw'imirwanire ya gisirikare, by'umwihariko mu buryo bw'ikirere, cyane ko mbere barwanishaga indege zirimo za kajugujugu, ariko kajugujugu by'umwihariko byo bikaba byoroshye kuyihanura, ndetse rimwe na rimwe kajugujugu usibye no kuba byoroshye kuyihanura, mwibuke yuko kajugujugu niyo ikoze aksida cyangwa se niyo irashwe itsiramo abantu, mu gihe utu tudege duto tutagira abapilote udukontorora aba yicariye no ku birindiro by'ingabo z'igihugu runaka, bityo bikaba byoroshye. Ikindi bikaba bigoranye kuba waditektinga tuno tudege tutagira abapilote, by'umwihariko igihe turi ku rugamba, cyane ko two dushobora kurekurira ibisasu turi muri fiti
zo hejuru cyangwa se z'ubujyejuru bwisumbuyeho ukurikije n'izindi ndege za gisirikare, by'umwihariko nk'izizwe nka za Sukhoi zikunzwe gukoreshwa, zimaze n'iminsi zikoreshwa mu ntambara hano muri Kongo, ndetse na za kajugujugu, bitandukanye n'ubutumburuke ziba ziriho iyo ziri mu rugamba. Raporo rero ikaba yerekanye ko ibihugu nka Turukiya, Ubushinwa, Israel na Iran ari byo ngo byihariye isoko rya za drone z'intambara muri Afurika. Muri make ibihugu bya Afurika byinshi iyo bigiye kugura drone bizigura muri ibi bihugu birimo Turukiya, Ubushinwa. Mwibuke ko Tshisekedi yaramaze igihe agura drone zirimo Winglong zo mu bwoko bwa Winglong mu gihugu cy'Ubushinwa, ndetse na za CH4 baguze mu gihugu cya Turukiya. Hanyuma rero iyi raporo kandi igaragaza ko byibura ibihugu 25 muri 55 bigize Afurika bitunze ziriya ndege, ngo zo izi ndege ntoya, ndetse izi ndege zikunze kwifashishwa nini mu kugaba ibitero ndetse no gukora ubutasi, by'umwihariko ariko kugaba ibitero no gukora ubutasi. Ibi ni ibihugu birimo bivugwamo u Rwanda, ndetse ngo kuva muri 2021 u Rwanda rukaba rutunze drone zo mu bwoko bwa Bayraktar TB2, zikaba ari z'Abanyaturukiya, ndetse ngo bikaba bikekwa ko runatunze drone zo mu bwoko bwa Ayayi Heloni, izi ngizi zikaba ari z'Abanya-Israel. Usibye u Rwanda rero bivugwa yuko rutunze izi drone, ibindi bihugu bitunze zino drone zo mu bwoko bwa Bayraktar harimo igihugu cya Benin, harimo igihugu cya Burkina Faso. Burkina Faso ikaba inatunze akenshi drone nyinshi zo muri Turukiya. Hanyuma rero hakazamo n'ibindi bihugu birimo nk'igihugu cya Djibouti kidakunzwe kuvugwa cyane mu ntambara, hakazamo igihugu cya Ethiopia yanaguze n'iyitwa Akinci, hanyuma hakazamo n'igihugu cya Kenya, hakazamo n'igihugu cya Libya, hakazamo Mali, hakazamo Maroc, hakazamo igihugu cya Niger na Nigeria, hakazamo Somalia ndetse n'igihugu cya Togo. Ibindi bihugu rero bifite izi drone zikorerwa muri Turukiya harimo igihugu cya Algeria ifite 6 zo mu bwoko bwa Aksunguri, ndetse n'imwe yo mu bwoko bwa Ankasi. Ikindi gihugu cyo mu majyaruguru ya Afurika kandi ngo gitunze drone nke zo mu bwoko bwa WG-700 Falcon, cyo kimwe ndetse na drone zo mu bwoko bwa CH4 na CH3 ndetse no zo mu Bushinwa. Ikindi ngo ikaba itunze drone zishobora kuba ari zo mu bwoko bwa Shahed zikomoka mu gihugu cya Iran. Ikindi gihugu kizamo ni igihugu cya Angola, ngo nayo itunze drone zo mu bwoko bwa Aksunguri z'Abanyaturukiya. Hakazamo n'igihugu cya Chad, ngo yo ikaba inatunze izo mu bwoko bwa Ankasi, ikaba ngo n'imwe yo mu bwoko bwa Aksunguri, mu gihe igihugu cya Tunisia yo gitunze 3 zo mu bwoko bwa Anka. Ibihugu byahisemo rero kujya kugura drone mu gihugu cy'Ubushinwa usibye Algeria, harimo none igihugu cya Benin ifite zo mu bwoko bwa Norinco Type PML 50, hakazamo igihugu cya Misiri, hakazamo igihugu cya Libya na Maroc bafite zo mu bwoko bwa Winglong, ndetse na Winglong 1 ndetse na Winglong 2. Hakazamo igihugu cya Ethiopia ifite Winglong, na Mauritania ifite Meri Bizuke, ndetse na Changa Yingi na Rainbow CH4. Ubu bwose n'ubwoko bwa drone. Hari kandi n'igihugu cya Nigeria gitunze drone zo mu bwoko bwa Winglong 2, kikaba gitunze drone CH4B na CH3B ndetse na CH30A221, cyo kimwe na drone imwe ya Zian Bowfish, ndetse na Congo itunze drone zo mu bwoko bwa CH4B. Ndetse tugarukiza ku gihugu cya Senegal gitunze drone imwe yo mu bwoko bwa Yafti, ndetse na Sudani itunze drone yo mu bwoko bwa CH3 na CH4 ndetse na DB. Hanyuma rero reka turebe urutonde rw'ibihugu bya Afurika na drone bitunze. Nubwo twabivuze ariko hazamo igihugu cya Algeria, nk'uko twabigarutseho gitunze izo mu bwoko bwa Falcon, ariko nyine duhereye ubundi ku murongo haza igihugu cya Algeria, hakazamo Angola, hakazamo Benin,
ndetse hakazamo Botswana, Burkina Faso, Djibouti, Egypt, ndetse Kenya, hakazamo Libya, hakazamo Mali, hakazamo Maroc, hakazamo Nigeria, Uganda ikaba ngo acquisition the drone M900, yo ngo hari nizo yanatumije. Hakazamo na Congo ifite izo mu bwoko bwa CH4. U Rwanda rwo twasanze rufite drone zo mu bwoko bwa Bayraktar. Muri make rero ku murongo u Rwanda rukaba rukurikirana na Congo mu bihugu bitunze drone ngo karahabutaka zirwana intambara, ndetse harimo na drone z'ubutasi. Nayo ngo koreka ngushimire cyane, turaza tugaruka ku makuru ari kuvugwa muri diplomasi, by'umwihariko ku bijyanye n'amasezerano, ndetse yuko ngo ibi bihugu Congo ndetse na M23 ngo mu cyumweru gitaha bashobora kuba basubira hehe i Doha muri Qatar kugira ibindi bintu baganiraho nyuma yo gusinya aya mahame. Nayo nguko